Mawoma mai mare ekalesia yo na tulanga falupe. Ore ao fatalofa. Malo falau Manuia ia keriso Yesu. O maia, tātou mamoli la au I whangaa. Ia mawhauwhau I o wala. Tātou tāpuai I le atua. Nau matua whātari lava I le li'i. Ona whāsanga mai ai le o ia I a te au. Ua whāwhawhonga fōi o ia I la walanga. Te talo le nganga pa ia. Le tualo mātou ta māpa ia. Mātou te wala au le awa maremi ngau I la wa fio. Mātou te whātang sia le nganga pa ia o la wa fio. Nilingi atu ma nilingi mai I lunga ia te I mātou. Ine ia atua toa ai o le tāpua inga lau whanau wha atua tua. A fio mai la wa fio te papa te soina o le nei tāpua inga. I le amatanga sei o atu le ngā taanga o le nei aso. I le suafa o Yesu ke risolo mātou wali I whaola. Mātou te ole ma wala au atuai. Amene. Tātou pe pese atu I le tua I le pese o Saunia.
Whatuatuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, ma ngangana wha Peritania. Ua o whatuatua I le tua le tama, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi, o whatuatua fo I a Yesu Keriso o lo na alo tō tasi o lo tātou wari. O le na whanau e le anganga pa ia, na whanau mai I a Maria le taupo. O le na po Pua ngā tia I le pule a Pontio Pilato, sa Fasa Taurina, sa Maliu, sa Taunuu, no o ifo I Seoli, o le asu tolu na toi tū mai ai na ye woti. Na whiua I le langi, o lo monofo o ia I le tū tā matau o le tua le tamā, o le ona le malosi umalava. O le atoe whio mai o ia e whamasino I e ola atoa mai e woti. Ua o whatuatua I le anganga pa ia, o whatuatua I le ekale sia pa ia e au whiaino uma. I le mare mafutanga o le au pa ia, mare wha mangalo ina o angsala, mare toi o la mai o le tino o le tangata, I le mare ola e whawawau. Amen. United Church of Christ Statement of Faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenants faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your will, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tātou te talo, lea tuai, e pa ia lava o lau suafa. Ua tomo le langi ma le lalo langi I lo pa ia ma lo mamalu ma lo sili sili ese. O le atua lava oe o le vavau e o atu I le wha vavau. Na e fua ina o mea uma I lo mātou o langa I le nei vai tau. Mai lava I le amatanga sa e whai ai o nei ngā ruenga mamana. E āfua mai lo matai sau I le lei o ngā ruenga uma. E o lava I lo mātou nei ola lo mātou ta māpa ia. Ua e whaia I ai o mea sili sili. Ua atoa I le whale o pa ia le atua. I le ao atoa ma le pō. Ua whaasifo atu lau whanau e tu sai ma lātou vi inga mamalu. E vivi ia tuai I la ua fio. E langa ina ai ma whanene e atu I lo suafa pa ia. Masula ai lo walofa ma lo wanga le lei. Ia te I mātou ma sa moa atoa. Malau e kane si a wao lo mātou tamā. A wale ma malu la ua fio.
E te tau matala whengai lea i a te oe. Faafetai i le whaoratanga Saunia e la fio. Ua sa saa mai lo wola a toa ina iola ai i le tangata. Mai loa oe i le atua. Faafetai i lo walofa. Faafetai i lo wanga lelei. Faafetai alofa muti vale. I le aso ma le aso. I le lau ele ma le fungatai. O lo iai au wha manuianga. E tūsa ma selenga mai ele ma le ngatai fale. A waere tausia ina o mātou nei tino. Matuina atuai lo mātou te mao taulanga i la fio. E moni lava i uti ma whātau waa. Ai mātou te wala au i la fio i le nganga Faafetai. Ina ia whai ei se sao lo mātou nei o la whātua mo la fio. Faafetai mo re poto ma le ata mai ua e foai. E whātino ai au nanga o tangata. I ngā ruenga o lo whinangalo. Ma ngā ruenga tausi wha le mālo ma ainga. E whama o ti ai le matata whai oi le li ie. O ti ute ma whaiva tau ave i aso malava. Faafetai i a wāwhionga pa ia. O lo sulu mo pe lava i a te i mātou i o mātou ni ala. I a o ai, ma whaapoto, ma te wai lo mātou wanganga tupua i le ola. Mātou te ifo atu ma le awa e te tau wai. I le wala au atu i la fio i le ola ma le soifua la ale lei. O lau mea alofa sili wa wala mai i a Yesu ke riso. Le nei awa no tele wa e Saunia. Wa e te tala mai ai le whai te toa o le langi. Mātou te sā iri atu ai i a te oe. Ia vi ia lava o la fio. O le loto fia ma le whanene e atu i ovi inga. A wā mea sili wa e whaia ma le anga le leo oe lo mātou tama. Faafetai mo le soifua Manuia mo na i o mātou tua a mātutua. Le whaalinga lea o lo manasili ma le matautia. O le au whai ngā ruenga i le tau aswina o le ipuvai o le ola. I so se pure laa i le ne yaso ma le aso watua nai. Faafetai i la fio. I lau maru puia i a Samoa. Mai lava i o na maunga te tele se i o atu i maunga iti. Faafetai te le lava lo mātou tama. A o whea ngai lau e ka le sia malana ngā luenga. O le whi au tau momori e la fio i tafo le lalolangi. Faafetai lava i le poto tā leni mā ngā waa. Ua te tau wai i a te i mātou. Ina ia whātino ai le mamanu o la fio tu sai malau foai. Maava atu ai o le tangata whātua tua i a te o i le nganga Faafetai. Ma le loto salamo. Faafetai mo lo wanganga pa ia. I lona ngalue ati ae i o mātou nei loto manganga. Na ia maua i mātou ana vivi i atu ma le nganga atu atoa ma le whamaoni. Ma le foa ina mai e la fio o le malosi. E whaapale nai o lo mātou whaatua i a te oe. Mātou te whātou e se atu lo mātou ta māpa ia. Mātou te ifo atu i la fio. Wau i mātou o tangata ang sala. Ia maru ave i whale lo whinangalo le li ie. Wai te tau mātoa i a te oe whamasinonga o le amio tonu. Le li ie lo mātou ta mā. Wale au le savari le tangata i le whamoe moenga. Wa a fio le whainga malanga i ngaru e whawhati mai. Le malo losi o le tau lo mātou tama. O vai e tafe i le ala. Le le ie wa vea lea ma whaau i la vea i le ala o le tamu whai. Ma le tau sinionga le lei. Wa fo iai o lo mātou whātua tua ma le teletonu. Yo mātou lava tino a wa ngalo ai i le nganga i la wa fio. Whamangalo mai i mātou. I lo walofa ma lo wanga le lei.
Ilingi mai o le toto Yesu Keriso ia te i mātou. Ina ia maua e mātou ar wha mangalonga sili mai ia te oe le li ie. Nei se o atu i le wha vavau lava. Wha mangalo sa moa si o mātou watu nu pele. I le sasi ma le pā o vale o le tautua. Wha mangalo le tafo le lalo langi atoa. Si o mātou nei wha mala i lo fina ngalo. Alo whangia. Wha mangalo ia te i mātou. Le tualo mātou ta māpa ia. O nai o mātou mana onga. Awhi o mai alo nganga pa ia i lunga ia te i mātou. E teu te wai i mātou ma wha ato atoa iai i mātou. I le ola ato atoa ia te oe le matai. Le tualo mātou ta māpa ia. Ao nofo lau e ka le sia i le pa ia mla mamadu o oe le tua. Wha maru ma wha pa ia mai e lawa fio le nei fonga. Mātou te mana tu ai nisi na i o mātou a inga. O wō mai e masani. O lo o mana o mia lau so soani le nei tu la. Le tualo mātou ta māpa ia. Ia iai lawa fio ia te i latou. E whapena fo i ate i mātou le li ie. Mātou te tāpua i mavivi i atu i lawa fio. E iai fo i o whainga tāma puapua ngā. E wheta ia i mātou. Ia vi ia lava o lawa fio. Ia o ngāto ese e whai mā o onga i leola whiliuli wa i o tangata. E toe au ao ma o a ia i le li ie le whautuanga sili o leolanga. Le atualo mātou ta māpa ia. Anga le leipea o lawa fio. Mātou te talo mo Samoa. Ia wha Manuia oi le lau tele o lo mātou lau whanua. O le sami ma le lau le ele lo mātou ta ma iona tangata le li ie. Ia alofa tafi mala mo si o mātou watinu. Ia maua e la tau le Manuia ma ia te oe lo mātou wali ie. Wha Manuia i le ao o le malo ma le masiofo. Le suyao ma le masiofo. Le tamai tai pare mia lo mātou tamapa ia. Le sui pare mia ma le wharetua. Le fono fai tula fono Samoa. Le kape neta ma le pare mene. Ato ai fo i nuu ma la whanga. Ia iaiolo wanga le lei atu tuila ma manua le la whainga malo. Le kovana ma le masiofo. Le sui kovana ma le masiofo. Le fono fai tula fono le pa ia mal mamalu. Pa le mene ma le kapeneta. Ia o la wo fio. Fa Manuia ia te i la tau. O fiufi i la tau i lo wanganga lo mātou tama. Ina ia sao mauli ai o la tau savalinga le nei vai aso. Ma ato iai le vi inga o la wo fio. O leo la mātou nei tatalo lo mātou tama pa ia. Ato ai matatalo leo a mai toni o mātou nei loto. Ia whaia i lau fina ngalo. I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou wali i mare whaola. Mātou te ole mavala au atuai. Amene. Tātou vivi atu i le atua i le pese o Saunia.
Whaitawina o awhionga pa ia le tua, o ringa ngana wha Peritania, ma ringa ngana wha Samoa. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version, from the Old Testament, the prophet of Haggai, chapter 1. We will read verses 1 to 15. From the Old Testament, the book of Haggai, chapter 1, verses 1 to 15. We will read in responsibly reading. Let us hear the word of God. In the second year of the king Darius, in the 6th month, on the first day of the month, the word of the Lord came by the prophet Haggai to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest. Thus says the Lord of hosts, these people say the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Then the word of the Lord came by the prophet Haggai, saying, Is it a time for you yourselves to live in your paneled houses, while this house lies in ruins? Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider how you fared. You have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And ye that earn wages to put them into a bag with holes. Thus says the Lord of hosts, consider how you fared. Go up to the hills and bring wood and build a house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. You have looked for much, and lo, it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why, says the Lord of hosts, because my house lies in ruins, while all of you hurry off to your own houses. Therefore the heavens above you have withheld the dew, and the earth has withheld its produce. And I have called for a drought on the land and the hills, on the grain, the new wine, the oil, and what the spoil produces, on human beings and animals, and on all their labors. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of the prophet Haggai, as the Lord their God had sent him, and the people feared the Lord. Then Haggai, the messenger of the Lord, spoke to the people with the Lord's message, saying, I am with you, says the Lord. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnants of the people, and they came and worked on the house of the Lord of hosts. And verses 15. On the 24th day of the month, in the 6th month. Whaitawina o whionga pa ia le atua, I ringa ngana wha Samoa. Mai le whenga inga tuai le perfeto o Haggai le mata upu muamua. Tātou te whaitawina le whai upu muamua e whangata mai le sifuru ma le lima. Mai le whenga inga tuai le perfeto o Haggai le mata upu muamua. Tātou te whaitau whelafula whai. I le whai upu muamua whangata mai le sifuru ma le lima. O le lua o tausanga o le tupu o tā riu. O lona ono o masina. O le aso muamua o le masina. Na au mai ai le awhionga le li le perfeto Haggai I a Zerubbabel. Le atali o Salatielu. Le li e pule I a Yuta. A toa mai Yosua le atali o Yosataka. O le osi taulanga sili. O lo o wha pia mai. Ua whapea ona whetalai mai o le li o au.
o lo whapea mai, ua whai mai le nei nuu, e le i o na aso, o aso e whai ai le whale o le li. O na au mai ai lea o le awhionga le li i le profeta o Hakai, o lo o whapea. O na po nei ea tau te nofo ai o tau whale ua siapanga. A a o le nei whale ua whaasafu na ina. O le nei, o lo whapea o na whetalai mai o le li o au. Ia o tau mafo whau ia o tau wala. Ua o tau tō mea e tele, ai titi mea ua o tau au mai ai. Ua o tau ai, ai le i mā ona ai o tau. Ua o tau wheinu, ai le i mā riri ai o tau. Ua o tau ofu, ai le i mā whanawhana ai o tau. O le ua ngalue fo i se taui, e whaila na taui i whafao, i le tanga ma pūpū solo. O lo o whapea o na whetalai mai o le li o au. Ia o tau mafo whau ia o tau wala. I nā wa e ia o tau le maunga, wa o tau au maia la au, ma o tau whaia le whale, o na o fia le i ai, e vi i ai fo i au, ua whetalai mai ai le li. Ua o tau wha moe moe i me tele. Whauta foi. Ua iti iti. Ua o tau au mai ai whale. O na ula fia lea. Ai se a. O lo whetalai mai le li o au. A wā o lo whale. O lo whātafuna ina lea. A e tai tasi o tau mamamo e atu. I lona lava whale. O le mea lea ua Tauafiafi ai e le langi o tau lunga. Ina ne i to mai ai le sau. O le lau ele fo i ua Tauafi e ia o na fua. Ua o vala au atu fo i le la mala i lunga o le ele. Malunga o maunga. Malunga o le saito. Malunga o le waina. Malunga o le suau. Malunga o mea tutupu i le ele. Malunga o tangata. Malunga o manu vai wha. Malunga o ngāru wenga uma. Ao o tau lima. Ona whaalongo ai lea o seru paperu le atali o saratielu. Mai o sua le atali o Iosataka. Le whaitau langa siri. A toa maena tutoe uma o le nuu. I le si ufofonga o le li ilo la toa tua. Ma upo le perfeta hakai. E tusa ma mea au mai ai o le li ilo la toa tua. Wa mata ufo i le nuu le li. O na whai mai leo Hakai le sa vali a le li i le whiau a le li i le nuu. Ua whapea mai. O lo whetalai mai le li. O au, o te iate o tau. O na langa ina i le li o le loto o seru paperu le atali o salatielu. O le li e pule ia iuta. Ma le loto i o sua le atali o Osataka. Le whaitau langa sili. Ma loto o e na toe uma o nuu. Ua lato o mai. Ma lato whaia ngā duenga o le whale o le li o au lo lato o tua. Ma le whai upo se fulu ma le lima. I Le aso e lua fulu ma le wha. I le ononga masina. I le lua o tausanga o tā riu le tupu. Wha manuia mai o le atua i le whai tawina o ana whionga pa ia. Ma ia tu mau pe lava o lona vi inga e whaapavau. Whaapavau lava. Amene. O le launga i le suafa manu malo o le tua le tama. O le tua le alo. O le tua le angang sa. I le matua o le launga e whapea. Ia mawhau i o wala. O le manatu au tūlea o le tusi whai tau aso. E whesoasoa ni ai i a te i tātou. Tātou te tepa tau la i ai i le lumanai. I le whiau momoli a le tua. I lo tātou ola ma le soifua. O na whiriwhiria lea o le whai upo e lima e whai mamatua e whapea. O le nei. O lo o whapea o na whetalai mai o le li o au. Ia o tau mawhau whau ia o tau wala. Mo sina whamanino la i titi lava o le nei mata upu. O le whaatino ina o se au wala e patino, ma se tūlanga e whaapitoa i le vala awina e le atua o le tangata. E te tau ona ia whaia.
Ai ale whaia fo i re tangata o le finangalo o le tua, ua pure lava o ia i lona loto. E o mai e fo i le tau i lona loto, o le malaia. I le tausanga lumana i le Mesia, lima se lau varu sumaleono. Na wha umatia i le au tau a Papironia le malu i Jerusalema. Le maota lea o le tua, o le wha ilonga fo i lea o lo na fioanga. I le tausanga lumana i le Mesia, lima se lau tolus fumarvadu. Na wha tonu ine e le tupo kuresa, e toi fo i tangata i utaia, i lo la tau lava aipele, ma toi fausia le malu o le tua. O na la tau malanga atu le i Jerusalema, ma a mata o le ngaruenga. Ai na ngalo i la tau lo la tau wala. Ngalo fo i ate i la tau lo la tau wha moe ngasili. Ua le ilo ai lo la tau wha mua. O le fe au ta ua le tua i ate i la tau. Pei ona mori mawai le tusio e sera na mata upe wha. Ma le mata upe lima. Ona tau tala atu leo o le perfeto o hakai. Ma toi whafosia i la tau i tapulaa o le tua. O le taimi lea o wana nofo i la tau i o la tau fale. A o le malu o le tua. O lo o whaatafu neina. Sa lo tau amatai o le ngā ruenga. Ai peitai. E le mai a o na la tau whaia. Sa iai fo i o whalave matu ngā. Na tupu i le taimi o la tau tau mawhai. Lima se lau lua sifuro tau sanga na i atu lalo. Le lima se lau sifumaleono. A o lumana i le Mesia. Na tusi ai e le perfeta o hakai o le ne tusi. O le manatu mua mo i tātou, e ao pēa o na tātou vava ai ai. I le mata utia o le alofa o le tua. E ui whai lava i pua ngā ma whainga tā. Ai whaatasi mai i pē lava le tua ma i tātou. Whaalonga fwoi. Sasa ili atu, masili atu le papole lava o tangata Israelu, yo lātou lava loto. Ona o manga onga ua whaia i lātou e tutusa lea, ina ia wha maliaina o lātou loto. Ai whatalinga tuli i le ngā ruenga le tua. Mai ona wala au atu leo le perfeta o hakai a te i lātou, ia toi mana tunatu. O le mea le nei wa whetalai mai ai le li o au, ia o tau mana tunatu o tau wala. Mai ia e arua e le maunga, ma au mai i lalo o la au ma fausi ai o lona fale, e ese o le whatau waa o le vainga. Fe mai e fia ai o le atua, ma maua ai o lona vi inga. Ia mana tua wa fia fo i lātou sanga o malo o lorenu. O maasina maso i le finangalo o le atua. Ua pule ai pe lava o le tangata i lo lātou vāwhi aloai. Pau lava le mea na manao iai le atua i ona tangata e toe whausia lo na malu. O le malu o lo na awhioanga le i Taunuu Jerusalema. Aina whatalinga tuli lava tangata i lo na finangalo. E le i tai o na anga vaa le taimi e toi whausia ai le malu le atua. Leo nei o tangata. Ona whetalai leo le li i aha kai le perfect toi sauia. Wa o tia lona loto. Whai atu ia te i lātou i nei upu. Pe o te tau tala atu ea o ona po nei tau te nofu ai o tau whale ua tā papa. A o le nei whale o lo whātāfu neina. Ona whai atu leo ha kai i tangata e tu sai marifina ngalo o le li o au. Ia o tau mawhau whau o tau wala. O le ale mea e tā ua i ate o tau e hao o na wha mua. Ua whetalai le atua ia toi whausia o lona whale. A ua mua whausia o tau whale i o tau loto. A e tā tia o le whale o le wha le nganga o le atua. Wa tā tau i māsani fo i le nei upu o le whaatali. Se i malolo wane. O le aso fo i wa avea ma vai aso. O vai aso wa avea ma masina. O masina wa avea ma tausanga. Mana tua fo i wa mua re tangata o le li e wha malie o lato loto. Ai muli ai le tua i o lato manao.
O le wha mai mo tele o iu taia sa iai ua i titi. Ua o tau au mai o mea i o tau whale, ia a ua ula fia ese e le atua. Aisea, ona o lona whale o lo whatafuna ina. O la le wingo le nei whetalai ngā le atua, wa ia whapea ai ua ula fia. Mai ua the ula atu e le atua o le mana o le nganga. Ave ese ai o mea te tau o na lato maua. A ia iti ia te i lato i o lato lima. Ina ia vea lea ma toe fotua i o toe mafo fau. O lona nuu ia te ia. O le mea lea na ta ofe i e rea tua le langi o lato lunga. Se fai pe lava maua inga ma ona tangata. Ia mana tua o ia o rea tua. E le ai o se tasi e tua e sili atu nai o ia. Ai mana ia fo i e mauai o Tauafiafi o le ola. Sa whaalongo la yuta ina ua whitalai le tua. Tali loa e whapea o la tō manao. Ua te tau o na tātou whai o re ngā ruenga le tua. A o le i whaia fo i o re ngā ruenga le tua, na mua lava o la tau whiau, i le la tau lisi mo le aso ma ngā ruenga. A o le tua, e le i maua o lana suafa i te tono o le la tau lisi. Ioe e alu aso sau aso. E ngotu atu le lama toi o soae. Toi mafo whawai o le tangata i le tua malona alofa. Ma toi tā pena ai o le toi fianga lue mo le ri. Le tasi ni nao le vaenga tā ua mo i tātou. Nā amata na toi whausia tangata le marumalu i le lua sa furu ma le whao aso. Talu o na mawai i le whiau mua le perfeta o hakai. Se mea ina le lei ai tasi o le loto. Malima whaatasi mama ai o se avenga. Ma whautua ina fo i tātou i le nganga pa ia. Ia tātou ngā lulue whaatasi. Tasi i le nganga. Tasi i le loto. Tasi i la aritino. Ale mua la le li i lo soifua malo ne yola. E lima vai. Ma le ola le lau ele lo la tāua tāmu whai. O le sifu fonga o le li. O lo feta lai pe lava ia te i tāua i le aso ma le aso. Ina ia vi ia o ia i mea o lo ia whai e te tonu. O lo tātou ne ola. Tanga i fo i le nei tū o le vaenga o le whaitau. O Israelu o le malu Jerusalema. O le whale le nā o le tua. A o e sifu fonga o le tai o fōu. O Yesu ke riso lo malu pa ia. O le alo li pele le nā o le tua ia te oe. Whamai le tu se Ioane le matapus fuma le ono. Whaipus fuma le tolu. Ai pe a fio mai o ia. Lea nganga o le upumoni. Nā te tai ia te o tau i upumoni. O upu nā o lo i to tono lo maru tāpuai. Si fonga o le tai o fōu. Whamai e le tau tala o ia na o ia lava. E tau tala o ia na o mea ua ia whaalongo iai. Ma tau watu ia te o tau o mea o le a o mai. Ese le matau tia ma le matango fio le nei whangainga. O le maru e tāua o le tua. O Yesu ke riso lea ua tuin mai e le tua mo oe si fonga o le tai au fōu. E a vea ma o fale tāpua i le so. Ma a vea i ma oe ma fale tāpua i o le tua. Whai mai nanga lue le tua e ala i le maru i le tuafa. Ina ia o atu e tangata Israelu le awhionga pa ia le tua. Nanga lue le tua e ala i le maru i Jerusalema. I luma ina ua maua mamae a atu le soifuanga whale raro langi o Yesu Keriso. Ua whao ngā e le tua le tele o isi whale i le tele o tala whasolopito le raro langi nei. A to ai ma mea whai ngā ruenga e whausi ai le malu whaale nganga. I o langa o tangata. O le tō telo i tātou o lo te tū pe lava. Wa vea i tātou ma maa wha manatu. Ma maa o mea whai ngā ruenga o le misiona le tua. I te tonu o le nei lalo langi. Wa wala o wina i le tua i tātou taito tasi. O se maola. I le malu o le tua whale nganga. E whesoasoani e tau tala i ngā ruenga o ia whaia.
Mofo ina atu o na malama. Ina ia sulungia i le pauli uli o lo whawhengai ma i Taua. Si ewa whonga o le tai au fau. Ma tau tia le lofo le tua ia te oile ni asu. O lo ia tausi pe lava o le lofa ma le anga ni le. O a fo i lu tia o le nei o langa. E a lofa pe lava le tua. Wa ia fitalai o te iate o tau pe lava. E taimi o le nei o la. I will share with you the small illustrations that will help us to guide us through to the theme of what today is all about. In the 1929 Rose Bowl, the California Golden Bears squared off against the Georgia Tech Yellow Jackets and provided one of the most famous plays in college football history. In the second quarter, California player Roy recovered a fumble, but Roy ran in the wrong way. A teammate finally stopped Roy and told him, "Roy, you are going to the wrong way." In his mind, he thought, since there's nobody chasing me down, this is the right way for me. But those 2 points decided the game for Georgia Tech to win the championship. Many times, believer makes mistakes, are thinking they can face the world, and even more towards without adverse consequences. They think that since they are not too close, they are fine. But in truth, the direction in which we are pointed tell the story of where we will end up at. Zerubbabel, the governor of Judah, and Joshua, the high priest, were the key leaders in the rebuilding of the temple of God. They had already re-established the altar, but the work of the temple has slowed. Haggai gave a message to those understanding and the exiles who returned from Babylon, encouraging them to complete the rebuilding of the temple in Jerusalem. And then he said, "Consider how you fared." The Jews who had returned from Babylon in the 538 to rebuild the temple in Jerusalem were not able to finish their work because they were hindered by their enemies. After opposition put a halt to progress, no further work had been done on the temple over 10 years. But the message today is to help us to seek God. Doesn't matter how we're going through in life. What God is saying to us, to build the temple is a relationship for us to come close to Him. We must act upon. See, Haggai encouraged the people to finish rebuilding the temple. But there's many people that are against them. Even the neighbors caused them to discourage and to neglect the temple of God, and even God Himself was neglected. But Haggai's message turned them around and motivated them to pick up their tools and continue the work they have done. Today, the Holy Spirit is encouraging us to continue to go on forward, to move forward. He understands what we are going through. He is our source and supplies of our strength. He will give us all the tools that we need to complete our journey. By the chapter 2 of Haggai, these are the words that is written in. "Be strong and work, for I am with you." Judah's people have returned to worship God. Even us today, we were once lost. We were in the world. We didn't know God. But somebody told us about Him. That it make us to come in to know more about Him. And here we are today, praising Him for His love and His kindness. God wanted the temple to be rebuilt, and He had the gold and the silver to do it. God wants to rebuild your life. God wants to rebuild your life and make you walk on the street of gold. God wants to rebuild your life so you can become a temple for Him, so He can live inside of you. And then today,
Zechariah reminds us today the triumphal entry of Jesus riding into Jerusalem was predicted here more than 5 years before it happened. Just as the prophecy was fulfilled when Jesus came to earth, so prophecies of his second coming are just certain to come true. We are to be ready for his return, for he is coming. So the conclusions for us today: the cross of Jesus Christ is the foundation of our faith. It is the foundation because it is the first principle of our redemption and forgiveness and everlasting life, brought to mind of God even before the foundation of the world. This means that every single doctrine in us and what we read and what we believe in, the cross is the answer for all the above. Paul addressed this by saying, according to the grace of God in which, given to me as a wise master builder, he says, I have laid the foundation. So what is the foundation Paul is talking about? Jesus Christ and his crucifixion. And another builds thereon, he was talking about us, as we already equipped to preach the message of God. God is with you. An invitation for all of us is this: consider your ways. Which ways that you're going today? Is it your own way or God's way? Which one that you choose? If you are following your own ways, it will lead to ruins. But if you're following God, it will lead you to happiness. For family, Isaiah says, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand, says the Lord of hosts. In Jesus' mighty name, amen. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. In Jesus' mighty name, amen. Tātou viviatu i le tua i le pese o Saunia.
Ia, Taunuu o lea ua tonu marisi ui o le tatou tapu inga o le nei sa mo le atu nanga Faafetai ia i latou uma o e sa tatou tapu faatasi mai ia e ta o iluna fiunga e mo lava mo le asu i faifeau a Pastor Samuel matafeo ia e tusa o le tapenanga o le nei aso Faafetai tapena Faafetai le saili ia fionga le tua ia ua lava o matawina ia e le whanau o le atua iso o se tafa o le nei lalolangi pei o le aunga lava le nā o le nei la leo malana kasia malana me whainganga o le tio i le ngata i tonu o le nei tala Faafetai ia pa i atu iso se tafa o le kelope i o tātou tangata e leo mawhai o nanga i atu i o i malu e pei o na tāpua i ai masani i le aso sa ma le aso sa pe fo inisi ua afia i mai o le tino tu tonu o malawa tonu mau ngase po fea lava o lo iai fana o le tua mawhai o na ngona i pe o aunga na o le nei tautua mātou te mo le atuenanga ng Faafetai ia e tusa o le whaavanoina o le taimi tātou te tāpua i whatasi i lo tātou atua mo le atufoi ia la mātou mo ngā lofa i lo tātou atunu o sa moa na lua i le whainga malo le malo tutu atasi tainane whainga malo tutuila manua a lo whangia e ua whai mataitai o le malo ia taitai ma le tonu, taitai ma le alofa, taitai e tusa o le whaasino mai alo tātou matai. A o le nei fwoi vai aso ma le whaamanu mai whi au mga luenga. Ia o le langona fo i le nae mātou te avatu. Ia whaamalu mai a o loforo tātou matai, ia a o tapena atu, ia o tātou tangata iso se tafa, o le nei laro langi fe au mga luenga pe o no tātou sa ili malo ai, iso se vaenga o le nei laro langi. Ia, whapena foi o no mātou toe whamani atu, i au whaipese, ma i latou uma o lo sa mātou whangaina, a latou recordings ina ia mawhai o na ato toai, na tātou sauninga i le aso sa ma le aso sa. Ia, au ngā le whi au o le nei aso, upo masani, ia, pa uifo le fatu i ele lei, ia tupu ma lau siusi i ai o finangalo, loto ma finangalo. Manuia tele le nawa i aso o whaamarumaru mai, ia, tātou toi whelo ai i le aso a tai au, soifua mai e Manuia. Tātou whai u le talo. Mo umane ngā ruenga o tangata. O le a mātou sāwari wari mo atu i a inga le li ie. Alo whangia tu mau mai pe lava lo nganga pa ia whaavanoa ina o le ala. Pui marutia i mātou lo mātou tama. Ia manuia o wha moe ngā o le nei e ka le sia. Whamanuia le naro langi a toa lo mātou matai alofa. I le suafo o Jesu Keriso lo mātou wari i whaola. Amen.